Imaynataq Perú suyu kamachik llamkan? Suyunchikpi hatun kamay Peruanja imayna Perú suyupi kamachinakusqa kananchikpaq riqsichiynin qillqasqam. Chaymi nin, Perú suyunchik allinninman puririnanpaq imayniraq kamachikuykunam kan. Huk llaqta umalli kamachiy apay sasam. Chaymi suyunchik kamachikpi achka imaymana kamachikuqkuna kanku. Suyunchikpa hatun atiyninkunaqa Poder Ejecutivo nisqa Perú suyuta kamachin. Hawan hali kawsaymanta, wasiyuq kaymanta, yachayniyuq kaymanta hukunamantapas hawarin. Chaytaqa umalliqmi umallin. Paymi Palacio nisqa wasimanta kamachimun. Perú suyu kamachikpa ministros nisqankunapiwan. Poder Legislativo nisqanmi llapa runakunatam sayariwanchik. Hinaspa kamachiykunata ruran. Congresistakunam kamachikuykunata ruranku. Palacio Legislativo nisqanmanta utaq Congreso nisqan wasimanta puni. Poder Judicial nisqanñataqmi awhanakuykunatam chuyanchan. Chaymanta justiciapa nisqanman hinam ñakachin mana kamachikuy kasukuqtaqa. Lliw Perú suyupi jueces nisqankunam kaypiqa kanku. Chaynallataq Palacio de Justicia nisqanmi chawpin. Hinaspapas Perú suyu kamachikpa huk kamayninkunapas kanmi. Kay hina. Gobiernos regionales nisqakuna sapa suyu ukupi kamachikunku. Municipalidadkunaqa uchuy suyukunapi llaqtakunapi kamachikkunapas. Huk sapaqpi llamkaqkuna kay hina. Llaqta Amachaq Defensoría del Pueblo nisqa llapa Perú suyupi runakuna amachaq. Tribunal Constitucional nisqa suyunchikpi hatun kamay Peruanta yupaychayta waqaychaq. Jurado Nacional de Elecciones nisqa llapa runapa kamay rurayninta hawan. Kamachikuqninchikunata aklanapaq. Contraloría Perú suyupi mana waqlliykuna kananmanta harkan. Hinaspa hukunapas pachamamanchik allin waqaychayta yanapakunanku. Yachariyninchikunawan imaymana kawsayninchikuna waqaychayta hinataq tukuyniraq yachayninchikuna kawsayninchikuna yupaychaypipas. Sichus Perú suyu kamachik allinta puririnqa aswan allin halikayta, allin yachayta harkasqa kayta tarisunchik. Llapallanchik tukilla huk allin kawsaypi kananchikpaq.